بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. obboloowwan warri tawfiiq BN jala deemtanii hordoftanii ka karaa intarneetatiin isinii dabarfamu bakka qubattaniif jiraattan marattuu nagaya rabbiitiif rahmanni rabbiitiif nageenni rabbii isinirratti haa tahu. dhihaadhaa bakka bal'oo dhuftanii, dhihaadhaa bakka gaarii dhuftanii tattaaffii godhaa waan khayraata dabarfamu kanarraa bu'aa buufatu obboloowwan islaamaa. duuba darsii as dura walii dabarsine keessatti suuratul humazaa qaraanee walii dabarsinee turre. suuraan darsii isiitin ardha walii qabannee dhihaannu tuni suuratul casri jedhamti. suuratul casri jedhamti. isiini suuratul casri jedhamtee maqaan isii moggaafameeya. suuraan casrii tuni suurawwan osoo nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi makkaa jiran, makkaa osoo isaan jiran ka hijiraan bahin buuteerraa taatuuya. suuraa makkiyyaa suurawwan makkaa keessatti buute isiinii jedhe jumhurri culamaa walii galanii. bu'insi suuraa tanalleeni eega suuratu sharxi buuten booda, suuratu sharxi eega buuten booda suurateenna casrii tana bu'eya. suuraa sharxitti aante suuraan qur'aanaa ta makkaa keessa buute suuratul casrii tana. suuratul casriin tun aayaanni isii aayaata 3 huno akka musahafa qur'aanaa yoo bane namuu argutti aayaata 3 isiiniya. wa 14 kalima ammoo kalimaanni arabaa wanni kalimaa jedhamu aayaata 3 kana keessa kalimaa 14 tahe. wa 68 jahaatamii fi 8 tahe harfan gama qubeetiyya. xuruufni
aayaanni sadeen tana xuruufa isii takka takka yoo lakkaawani culamaa'iin rabbiin barakaa isaanii haa kennu xuruufa isillee laalanii xuruufa 68 jedhan 68 duuba suuraan takkitti matana qara'uunuga sawaabni argatanii 68 kudhanii yoo dhawani harfiin takkaree sawaaba 10 rabbi galcha rasuulli nuun jedhanii nu barsiisanii waan tab'aa gabrichi rabbi biraan argatu obbolawwan islaamaya duuba kaayama qur'aanaa keessa qur'aanni gubbarraa gaddeema suuraa takaasuriiti fi suuratul casriintu walitti aanti isaan lamaan walitti aananii jiran kaayamiinsa qur'aana irratti barreeffaman keessatti maaliif walitti aante suuraan tun lamaanii wanni isaan waliin fakkaatan maaliif akka xundaa kunoo xundaa waa lama walitti aanfamte isiini jennaani culamaa'iin islaamaa rabbiin isaaniif ilmii ammasaa dabaluuti akki jedhan suuraa takaasuraa san keessatti rabbal aalamiinni nuuf haasa'e jedhan wanni nutti haasa'e warra qabeennan if dhaadu jira warra qabeennan if dhaadee qabeenna kanaan aakirarraa heewasame jira akkasin tahina waan sanirraa dhoorgama hedduu jedhee suuraa tana keessatti duuba namoonni akkasitti heewasame sun warra hongoti warra ammoo keessa iimaana jabaa qabaatee waan gaarii dalage qofa malee jechuu suuraan tun addeessiti saniif suuraan tun lamaa walitti aanfamte jedhan suuratul casriin tun cufti aayaata isii keessa jiru muxkama wanni isii keessaa shaaramen jirtu suuraa casrii tanaya culamaa'iin obbolowwan suuraa tanarra waa hedduu haasawan suuraa gabaabduu tana ta aayaata sadihi وهذه السورة من أجل سور القرآن العظيم سورة العصر تن إرقدو سورة وان قرآنا كيسات إرقدو تجلال وأجيزها لفظا تأمل لفظي إرقبابدو جلال لفظي يولالا آيات مسدي وأكثرها معنى أموت هيكون إسي أكملي إره الدمات سورة ونكسي جلن إسين قبابدو يولا لللفزين إسي قبابدو معنى إسي أكملي سورة الدمات جلن سورة إره قدو قرآن الراتات جلن دوبا صحابة الرسول رضوان الله عليهم ربي سانرها جالته أنه كان رجلان من أصحاب رسول الله نمني لما صحابة رسول الله إذا التقيا لم يتفرقا نمني لما صحابة رسول الله والقن من غرغر إنبهن إساني حتى يقرأ أحدهما على الآخر haga namni tokko jara lamaan keessaa qara'utti kaan irratti suuraa casrii tanaya namni lama sahabaa rasuulaa walitti dhufee hajaa muraada isaanii waliin haasawanii yoo gargar bahan suuraa tana qara'anii wal yaadachiisan suuraa tanaaniya suuraa tana wal yaadachiisan akka namni marruu waan rabbiin itti ajaje qabatuuf akka namni marruu waan rabbi irraa dhoorge irraa dhoorgamuuf akkanatti walii yaadachiisan suuraan tana sahaabaan rasuulaa salawaatu rabbi wasalaamuhu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
رسول الله نجاب رحمني هاجراتو صحابا إساء سورة تناول يادتشي سنجزي غرغر بهن إمام الشافعي رحمهم الله رحمة واسعة سورة تنرى نوف دبتني تران سينا سورة تنايوها سوان وسو علمنا ما سورة تنتين تلي سورة العصر متنا نمنتين تلي اسم كيس سلالي لوسعتهم سلاوان اسام فد امرافو بلته سورة تنجيت جدن جتشبرا كيسات لو لم ينزل من القرآن وسو قرآن الرابو فمو باتي سواها سورة نمالي وسو ربي بوسو باتي سو قرآن نمانو سورة نمالي ربي برابو باتي سورة من أسريت لكفت الناس المناماتي سين قفت نجيت جدا إمام الشافعين سورة العصر تنقفتو اسمان تنقفتو نماجي انجيسف المنامات شفاجرا وان هم بفتن قبدو أحكامني ونته كإراها فنجرتو نماف كيت جدا إمام الشافعين عليه رحمة الله دوبا سورة يوكنا لالنقباب دؤو تأمو هيكو هتو قبدو الراتاتو إسيني بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر دوبا رب العالمين يو سورة تننوف إيقلو وواتين إسين حروف قسما جدًا سيني حروف جرئي تحروف قسما جدًا إسين توني توبا ربي أكجلو والعصر أنين كن ككتجر والعصر وهو الدهر زمنت ككتجر جد رب العالمين زمنه برنا مرة دبر وقان زمنه كانت ككتجر جد رب العالمين مالفي ربي زمنت ككتأبلوان إني وان فدين ككتوني دنده أمو بنين آدم ور ربي تأمن ربي ملك كتون دند يوان برات إني أمو وان فدين ككت رب العالمين والعصر عن زمنتك كت ون ربي زمنتك كتوفي وان نمنت انت التي رافضتو تدو زمنك السجر زمن كن هلكان قبه zamanni kun guyyaa qaba zamanni kun ifnana qaba zamana kana keessa jireenya jira zamana kana keessa du'atu jira zamana kana keessa argatu jira zamana kana keessa dhabatu jira waa hedduu isa keessa jira yoo zamana jedhan waan namni xiinxaltii irraa fudhatu hedduu keessa jira سنيف رب العالمين عن زمنتك كده كنو وانمني زمنك انا كيست انتلتي الرعارقة ودوك جرا سنيف زمنك كده جرا رب العالمين توبا زمن من كوائس كيست غرق غلف من كوني إذا نمني وان كان غرق غلچو خالق ربي توكو جيچو اللي الرابران نجيچو waan zamana keessat argamu ka gara gaggalchu kun waan dubbatame tana maraayyuu Allah rabbii tokkicha gabbarama jedhee akka namni irraa fudhatuufiya tuuba warri gariin akki jedhan wal asri jechuuni zamanaa miti maa bayna zawaali shamsi wa guruubiha
قرين علماء قتاتا فانتي حسن فانتي أكنتي كان والعصر دمننا أدعو جزي إسي والكيت أسمئي تنرى قمد يتي أتش دبدو في هقا أدون ديتو إدو يرو جرتو تنان عصري جدني والعصر زمن عصر إيغا أدون زوالتي ديتو إدو زمن كانت ككت جد رب العالمين يرو كان haguyyaan kunoo eega ganama ifnanaan oole gara dukkanaa achi deebi'u guyyaan kun dhumutti gizee inni achi gara galu hono waan zamana kanaan kunoo kakadhe zamana asraa kana yeroo asraa tanaan kunoo kakadhe maalifi yeroo aduun dhi'aa deemtu kana namni guyyaan ifnanaan oole gara dhi'aansaa deemu jirti aduune فكرة جبدو نمن الرافودة سنيف رب العالمين يرو عسرات رانك كاتنجد توبا وني قم أسرات أكما كاكاتي قم قنمال لين كاكاتو تجر رب العالمين أكا والضحى جئ يرو وارئتين كاكاتنجد قنمال لين عبرتو كيس سجرة أسيت أمو عسران كاكاتي bakka biratti ganamaan kakate akka lachuttuu rabbiin waan ganamaaf galgalli xiinxaltii jabduu namni irraa fudhatu kee jiraasaniif kakateeniya ammoo gariin culamaa akki jedhan wala asri salaatuma asraa kanaan kakadhe salaatuma asraa kan وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله سبحانه بالمحافظة عليها صلاة عصرها صلاة الرجال توتاتي تئرت ربتك فتان جئ قبأت صلاة كيسا باسين الدبة إسيني والعصر أن يكونوا صلاة عصرتك كت صلاة كيسا صلاة جالتو صلاة نمني توكيو بيكا إسيد إيسه دلقان إني در دلقاء تر خير شفتو سببا إني أسرى بيكا إيسو تنجلا بدو جدا نبي محمد كان ننجدا صلوات ربي وسلامه عليه نمني صلاة أسرى بيكا إيسه أكنما ilmaan isaa faamilii isaa qabeenya isaa hongaye kawaa takka ilmaanii fi qabeenyi illee yeruma takka jalaa hongawee jalaa dhumanii dabraniitiif inni akkuma tokko jedhan nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi jabeenya salaata casrii tanaaf duuba rabbal aalamiinni an salaata casrii tanatti kunoo kakadhee jira jedha rabbal aalamiin jabeenya isii addeessuuf jechuu salaatowwan keeysaa isitu jabdu duuba akka marattuu hiikan marruu gaarii akka culamaa'in itti hiikani jawaabni qasamaa kunoo itti deemna an kunoo akkanatti kakadhe inna al-insaana ilmi namaa kun jedha rabbal aalamiinniya ilmi namaa kun baniin aadam ilmi namaa kun lafii khusrin hongoo keeysatti tahaadha hongoo keessatti tahoo ilmi namaa jedhe namni ilmi namaa kun jawaabni qasamaa kana hongoo keessatti tahaa jedhe namni waa dalagu namni waa daldalu namni dalagama takka ta addunyaarraa taate addunyaa keessa dalagu ilmi namaa cuftuu hongawaa jedhe rabbal aalamiin hongawa akkanatti yoo dhiifamtu waan nama sodaachisu silaa namni marruu hongawaa jedhee rabbiin asitti dhiise dubbii jajjabdu duuba rabbiin keessaa foohe ilmi namaa hongawaa إلا الذين آمنوا ور رب دغو أمس مليا واعترفوا وأيقنوا بالخالق عز وجل وآمنوا به
warra tokkochummaa rabbii raggaasise male ka rabbii kenna dhugo omsan male ka rusultota isaati fi kitaaba isaati fi malaayikota rabbiitiif guyyaa aakiraati fi khayri fi hamtuu rabbiin dabarse mara warra dhugo omse male ilmi namaa kun marrinuu hongoo keessatti haya yaa dhugaa hongoma keessatti ha namni imaana hin qabne namni rabbiin dhugo omsin ka rusula rabbiin dhugo omsin ha malaayikota rabbiin dhugo omsin ka kitaaba rabbiin dhugo omsin dhugumaan hongoo keessatti tahe obbolowwan illa alladhiina aamanuu warra amane maleya warri amane hongoo san keessaa rabbiin isaan baaseya amantii qofaami wacamilu saalihaati warra amanee waan gaggaarii dalage male ilmi namaa kunii hongoo keessatti tahaadhaya warra amanee amantii fi amala gaarii waliini argamsiisee walitti xundeeyse maleya amananillee amala gaarii ka wajji dalagan jechu iktasabu lfadaa'ila waan gaggaarii ka carraaqqatan khayrii gaggaarii ka carraaqqatan duuba warra akkanaa kana male warreewwan biroo kun hongoo keessatti tahoodha jedhe rabbal aalamiin duuba warra amanee gaarii duuba waliin imaana wajjin gaarii itti heewasamu rabbiin nu haa godhu duubatti aanee watawaasaw warra walii dhaaman malee kun hongoo keessatti taheya watawaasaw warra walii dhaaman malee gamaa gamana bilhaqqi warra haqa walii dhaame malee ilmi namaa kun hongoo keessatti taheya warra haqa walii dhaamani haqni isaan walii dhaaman kun jabaadha imaanarra tura rusultota jala deema caqiidan teeysan sahiiha bareedduu haa taatu rabbita tokkochomsitu haa taatu warra haqa walii dhaame warra qur'aana walii dhaame warra tawxiida walii dhaame malee namoonni biroo kun hongoo keessatti tahaa jedhe rabbal aalamiin wala tawxiida imaana qabanii amala gaarii qabanii eegas dacwaa godhan jechu kuno eega fi amanani eega fi waan gaarii dalagani sadaffaan hoo dacwaa godhan watawaasaw bilhaqqi warra haqa walii dhaame male imaana itti amanee dalagaa gaarii dalagu sanitti kanama yaame maleya kanama yaame male jechu akkasuma ammallee watawaasaw bisabri warra obsa walii dhaame malee warri biroo cuftuu hongoo keessatti tahe ilmi namaa jedhe rabbal aalamiin warra obsa walii dhaame malee obsi culamaa'in islaamaa hanga waa sadihitti gargar nuu baasan warra obsa walii dhaame duuba an ficili suu'i washarri mee waan hamtuurraa lubbuu teeysan obsisiisa akka lubbuun teeysan waan hamtuun dalay waan shahwaanni itti nama yaamu waan hawaan lubbuu itti nama yaamturraa lubbuu teeysan obsisiisaa jedhee warra walii dhaame malee jedhan shahwaatarraa lubbuu qabuun obsa feeti duuba takka obsisanii halammaffaa hoo assabru ala almakruuhi walalam warra obsa walii dhaame malee musiibaa galtee namarratti galtee nama laalessite irrattiya tunilleen obsa galtee nama galte takka waan namatti mudate ruuhii tee keessatti ilmaan keessa qabeenya keessa waan nama mudat galtee irratti warra obsa walii dhaame maleya sadaffaani warra xaa'aa rabbi irratti obsa walii dhaame malee waajiba rabbal aalamiinatiin dhaabbadha salaata shananiin dhaabbadha zakaataan dhaabbadha soommanaan dhaabbadha
hajjiin dhaabbadha huquuqa aana'aa keessanii warrarraa hanga ilmaanirraa qabee dhaabbadhaa jedhee warra waajibaata irratti obsuu walii dhaame malee namni ilmi namaa kun marruu hongoo keessatti haa jedhe rabbal aalamiin obbolowan tuuba wanni cuftuu as keessaan baatuu jedhan wanni cuftuu waan toohidaa yoo fuudhanii إلا الذين آمنوا إيمانا وني إيمانته وني توحيدته شفتوا أتجال سنت جلال عمل صالح شفتوا أتجال سنت أكسما وني سلا دعوة نما ياموته شفتوا أتجال سنت وني سلا أبسطه مروا أتجال سنت suuraan duuba suuraa aayaanni isii yoo laalan in heddummaanne tama'anaa heddummaatturraa isiin taatu jedhan culamaa'in islaamati duuba osoo suura matanattuu namni dalage haqiiqan milkiin addunyaaf aakhiran namaa argamte duuba warri itti dalagu rabbiin numaraa haa taasisu hanga suuraa itti aantun walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم